Kako Nordkapp 790 Noblesse ipak nije brod za višednevna krstarenja, posebno ne za veći broj putnika, pramčana kabina i nije prevelika, ali je sasvim dovoljno prostrana za 2 osobe. Unutra je klasični V raspored ležaja s mogućnošću umetanja centralnog jastuka, čime se ležaj dodatno povećava. Zanimljivo je rješenje WC. U ovoj varijanti to je bio klasični brodski zahod s pumpom za ispiranje, malo uvučen u prostor ispod centralne konzole, tako da ga prije upotrebe morate izvući van, što i nije neki problem budući da je smješten na ploču koja klizi na vodilicama. Ako sami birate dodatnu opremu, možete ga zamijeniti i električnom školjkom, ali ovakvo rješenje je sasvim dovoljno. Pramčana kabina glisera Nordkapp 790 Noblesse nema krovni prozor, ali ima bočno na svakoj strani po 2 trapezoidna prozora, tako da je u kabini svjetla više nego dovoljno. Ventilacija je dovoljna i kroz velika klizna pleksi vrata koja zatvaraju kabinu. Jedno rješenje koje još do sad nismo vidjeli je spremanje tende. Naime, kada se kompletna zadnja klupa podigne, ispod nje se otvara utor koji je dovoljno širok da se u njega mogu smjestiti nosači zajedno s tendom. I uz to u klupi je dugačko i široko spremište za prsluke, konope ili nešto slično. Ovo je vrlo praktično jer kada je tenda sklopljena nećete ni znati gdje je, a njezino ponovo postavljanje je vrlo jednostavno. Samo podignete poklopac klupe, razvijete tendu i pričvrstite na tezače. Ova tenda inače je u standardnom paketu opreme za razliku od zimske koja spada u dodatnu opremu. Brzo se otvori i još brže sklopi.